الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما مالا رزقناهم شوان سعید بروشکی ایک جه چالاگوان بادینانه که لسالا 2020 دا جلای هیزن اولهی و حاد گرتن و دورا حاد دادگه کرن به 6 سالین زندانه وکو او دبیجی تهمتین تکدانا امنا قومی و تیکلی دیگل پارتا کریکارین کردستانه اف تهمت ایخست نپال لی دادگه ها تمیزه وساد در نچو ابتنه لسر رکخستنا خو پیشاندانین امنانه کو تیدا داخازا مافین خواهین رواد کرن هاتن زیندان کرن. شوکه دیری مروایتی اماتین دست سر کرند مال دا و یک سر اماتین روانه کرند با آسایشا گشتیل هولیره الویره تومتت جدا جدا و جورا لیکولینه و تومتت یدبه بنماک و دیر بینش همی حقایق و به بالگه او تومت بو مهاتنا درست کرن چند جارم بری دادگاه دماهی جار ام هاتینا دادگاه کرن ام هاتینا سزادام 6 سالت زندان کرنه. شوان سعید لسالا 2004 دا بانک خواز بو وکو امام و خطیب هات بو دامزراندن و لسالا 2018 دا هات جمداندن و دورخستن جه کاره گوتار بیجیه و دیگل گرتناوی فرمانا لاداناوی درچو. سلا فصل کرنا ما مستوى برئيس اسبخو اكشوان مالا بما قد قال خلقك بمات قال دنجي حق بمات قال ملت خو بما بيوم خو ما جهانديا امنا بنا بوقا صلاة السر من بريك ولا ابروكا جه مخابنيه بو قالك مالا من رئيسها بو هميا بسندك مالا سنورت خوت براندينا خلقك بنا كور پرور دانن خلقك خو فروش دانن خلقك پرنا بكديه جدا جدا لیده بیت لی پرسیند گل آوانا بیتا کرن اوه بین سزادان پارێزەرên şivan berrûşkî wesa dibêjin ku li Wezareta Ewqafa Hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê razemendî kiriye ku mala şivan vegerîte ser karê xwe lê li fermangeha Ewqafa Duhokê ev biryare berz nekiriye. خودی جنابی وەزیری ئەوقاف بەڵێنی ئەوەی پێداین کە مامۆستا لە شیبان دەگەڕێتەوە سەر کارەکەی خۆی و ئەو ماوەی کە لێ ڕۆیشتوشە ئەو ماوەی کە لە زیندانیش بوو هەمووی بۆ حساب دەکرێت و هەموو ڕاتبەکانیش بۆ وەردەگرن ئینشاءڵڵا. هەمان کتابیان بۆ کردین بۆ ئەوقافی دهۆک بۆی ئەوەلیاتەکان و دۆستەکە ڕەوانە بکەن بەڵام بەداخەوە تا ئەو دەقەی ئەوقافی دهۆک نووسراوەکە بەرز ناکاتەوە بۆ وەزارەت. لی سالا 2020 دا چندین چالاگوان و روزنامه‌وان لسنور پارێزگەها Duhokê hatin girtin û bi tuhmetên cuda cuda hatine hukûm kirin. Lê mala şivan berrûşkî take kes e ku piştî azadkirina wî ew nevegerandiye ser karê wî. Li dor vî babetî çendîn cara me peywendî bi Ewqafa Duhokê kir lê çi kesiyê berhev nebû lêdwanekê bidet. Kawa Emer Dengê Emerîka Duhok.